Nirmala Kenyam ka na diatin kontin barwa nyilingwa seme ka Nuer online TV channel. Biaka malde ra nirmala Kenyam ka na dial kontin la rwa nyilingwa seme. Jo ban lingwa seme bana rwa cha ka kwi kware tin kontin cha kwanya kuben kirmi yadit. Ala fai vice president ke kwadang di jen wo tandien chika let tandien let ka do badan en chitandien let ka je kwi nguka ban jeling ka jelere me. Kan kono ni amanda mandu ni chang kos nyang malaya nong roi nong wasme gor jen o de kon jowo me de kon linkel ka tadan en let kuma South Sudan ka jeke jen wasme ne te ka tung wanti lat ka rodien long ngai kon mandana lat ke Dr. Benjamin Bolmel tadan ne gan werija tadan en joje werija re wika South Sudan bana racha ka kwi kwardang di ti no ladien ngo mi telmelet kana mo linga naram kel karwade ka jamore wika South Sudan ban jelinka jen lereme ka jo gor kon liang da gwasame wo te kon ka kwari chop ka die chere wecha ka South Sudan tla vice president ni bakalien kirma yadit bantin kon lat ko rudien banakalen gwata meni. In South Sudan fragile power sharing government, there are 5 vice presidents, a structure created under the 2010 peace agreement to balance power among former rivals. But as of now, only 1 vice president seems to be functioning publicly and actively. Dr. Bolmel, and instead of working toward peace and unity, is accused of pushing policies and action that are harming the Nuer people. Jo dan linkon gwasame te karama cha kwany wude shalka me Dr. Benjamin Bolmel akwer mi cha kwany antame ngai kon diala no lede re we ka South Sudan ka ngai kon lede jen ramkel minang nuare shirga ngai kon kole laudi ngum shine te ko kien chiken let ke jamo kate wete ka 5 vice president te de tinreide ngu nego gwade dane kwany ka Dr. Bolmel telemi gwam shene latre wika South Sudan den oben wer bakanak ngai kone dialen kone latke akwer shalka me Bolmel nuare shi kon choose ka tungwana shalada Bolmel to gor kon de kon tin kone lede de kon kangajen go en go Bolmel kwany ka je ka kwingu ka re wika South Sudan ko Kenya ban je ngaje no re wika South Sudan take a 5 vice president Dr. Riek Rebecca Nyandeng, Taban Dengai, Point de Bolmel, ka Shegame, me Chalka Josephine, kan kwadang DJT, ka kwatlet re wika South Sudan do no charge odien chargeling, Ramadan linga joda karwade e wude Chalka me Bolmel. Dio jade kontika ngan murung ko Bolmel no ngum lalade antame re wika South Sudan, ki ngum kwa inkeje re wika South Sudan de kontika ngaitin. Ko guru jeno bana tin jekten kon lat ke Bolmel bana ka ngat sikon bibiet ban ko ban lan jeno Bolmel ramcha kwanya la vice president ka first deputy chairman mo gorke kirmi yadet bad jegade kon lede de kon tika ngatin ngany murong la tok de kon ti diala lede Bolmel de kon ka ngay keje bana jome bana jelinkel Bolmel akwermedi ne ka gwase dane cha kam power kirmi yadit kana malonga shankela bakana shikona lingano shanwar shakanak ka kantini ken ngai kona diala kona latke Bolmel ka Nasser ka wolang ka longa shuk ka fangak awaka unity state ngai kona diala let Bolmel ka ano Bolmel jaramadan en chakam lonko banad bakanak ki banwer bakanak chan je kula ngaji no ne ere week ko take a 5 vice president ten chana shoot ken chana kaling ngum tel melet kana Kenya man bana ngai ne diala ti shirga man ngai kone Dr. Riek ngode tere tijian murai kone ne Dr. Riek tere tijian ke nige gwade dana cha yin ke je tele gwam der rai ke jan tama ramarode taban ngai kone no te kariek ke Dr. Machar so ko kuje mo cha dir a chang na ka Nuer bo cha jo de cha de ling dobe me jak taban ko cheburai ke jama o jen chen wer che gorno de ken te kamal ko riu nwere gwe ke jen o ken gur ken ne Dr. Machar ko kuje mo a chang na ka Nuer ba che jore che de kap so ngai kon madan en la tabane a me le ro den tama ko che taban che dier ke tin kon te lat ko rodien so kuje mo taban a kwer fan mela vice president ko jen first vice president mo kwanke ke 2016 gwade dane cha Dr. Machar cha je ke jere wich aramo pain de guje no jen der dier ke ting Nuer bat che ken che ting Nuer che dier ke jen mene yenam tama book na ka mechi dit tele joda mishamling ka jen a kweren yam ko ram la vice president take a power medit medare
influence dan yetop ko je ka kuma kirmi yadit dara kir jogo no shune ka shukanak a changa jen wo nek gurkenik Dr. Riek Machar dara charbo an wo gwadan ngonyam chitka queen kware election janyam mandan dong dara support dara jo jeg baka Nuer community duno ka nyire ke ka lugde ka Dr. Riek Machar enono shire mangai kona ki taban deng ga shabet a changa jo de che lon ka makabje ramro dien e nyandeng ajen Sheikh John Garang da Mabur of course a Ramadan ente culture kanate dial te kapinde re wike South Sudan la roje la jodo la ja tobe shelar ne gwase dane chukor che toga jaga nasir chana jogo no cha jang je jogo no nene chwar kure me mi sha toga chwa je nang tugdweli chwar je dom muno gin ma juro long ngum jag yana ko ba je nak ngum kanyen community kanyen jora kanyen linga te joma che tobe nen nyande me sha linga ne dial so jarama dier aramda diena rai kon ko kwida me e shega me Michel ke Josephine a kwerpan ma pay kwany kene bulmel ko ken lat kene ko gwa waniga kene wudi shalke Abdel Baki ko ngai kon re kwari mi chaje wut la binati ka lwang ma bab la kami barai now cha lwang den cha jenen ngai kon longo no telem le roden tama achang chaga kwanya la kwar telem tuok Ramadan le tem rai nam rai kone wudi shalke me bulmel ajen Ramadan el tidial re wika South Sudan ke jan gwata mene cha tuk de cha de kek teram de jogo no jilele medi cha de mun tok nobody me de jode derja kamnial ka kwi bulmel Dr. Riek Machar ne ko gwade dan e cha je yen ka je cha jode cha je bat tere mangai kona cha jode cha je ling tidiala kon te latke no cha jode cha je ling ten. The only vice president who had consistently raised concern about security, peace implementation, and Nuer safety is Dr. Riek Machar, and he is currently under illegal house arrest in Juba. His political voice silent and his freedom removed. His detention speak volume about the systematic exclusion of Nuer leadership. Mlinkona mugwaseme yen Dr. Riek Machar chete bom chekenung. Dr. Riek Machar chaje de yen. Do know chaje yen long ko jen a queer mdong la roch mite greng michi tuok chabide la joro la ja tubbe ko dob dan de na de kan teka mal kaje ba Dr. Machar lokaje a jank lokaje Nuere a vice president medelan mdi dejalan mdong terar antam mdong je de tijen dere jo dere je tub ko dob dan liu na kaje ba chaje gorno mo jen menen yen no kan all the five vice president telemo gwa millet kene ke jen gwa semene de ko larno tip for vice president te karar duno telejo misham linka ke mo war right kon tama kamanda le rode wo kon ku de shalka me bulmel ni me chaja kwan ta e dane chalat kwara ke o do re dane cha kame en wo belat re wika so Sudan kire mangai kon diale o jen banwari baka dil joy gonaten kon tikatin banwar bakanak chan jo chalat gwas me chan jamelin kelbe ko chajalat ane biajeling Dr. Bulmel, the acting vice president or hidden president, though not originally appointed as the vice president, Dr. Bulmel has become the de facto most active and influential figure in presidential Kiir government. He is now dominating political space, taking charge of economic and political decisions, and allegedly leading efforts that are hurting the Nuer people. Wudi shalka me bulmel a Ramadan en la tichari en lo de longre wika South Sudan a Ramadan en nang Nuere ngai kon diala kon lat keje nika dobe dan e chaja kwan keje shede keliu chay jako baje nang dordan Nuer teketen ken other vice president bit ke tela malat kene tela amrit shangna man jakke dech military jakke je re douane Nuere jaga nasar jaga fangak teram ci togre shim lep ko ken tiken ke tab mi ci kana lat pin ponya bulmel Ramadan shi humanitarian ci ga peno kare wich ka South Sudan la special ka don Nuere ci ga peno ka don Nuere ngai kona
raina mushui nare wech ka fan ga ki ga nasir tel log makam kana wojen ci bolmel ci tishit ka ti shagala leden wo tel me bichop ray wech nenden konti la nuare mana me riek mi di chi mo gwa ka jo dan lat ka je ka je misha na cha ka kwan by the way la nat etiko ba jo den ba jeling wi mon but bolmel ko ra me cha kwan me te ka power mi di den tema me jak all the other 4 vice president ko bi ka talwang rewi ka South Sudan che power ke le che lat ko benwar ba ko wuj. It is troubling that vice president Taban Deng and others other vice president like Nyan Deng and Hussein Amin and Josephine have not publicly condemned the illegal detention of their colleague Dr. Riek Machar. They have also failed to speak out against the growing violence in Nuer territories, the Farman in Nasser and Fangak, or the rise of tribal division incited by pro-government figures. Their silence many believe is not just negligence, it is complicity. The fact that Dr. Bolmel, a non-ally of President Kiir and a key figure from Dinka elite, is the only vice president consistently seen working, making decisions, and influencing national matter raise deep concern. South Sudan is turning into one tribe government where Dinka leaders dominate the system while Nuer voices are silent, jailed, or exalted. Mele road la janga kaniten kontin but ke shungnat. Komugui kon all the 4 vice president chana kamenguich. Okay, vice president dangro kanuare. Vice president dangro kajang. Kashigi kotore akel kajan point na self kima yadid rayna amray kona ala rima charja lo yieenä so tenen atin tene taban de ngaiten so taban de ngai bide telamla de ko jen chen work community gorono bakalwak so rayna bide telamla de jore chajeling chengo nakan ware no de retin telamna ngatin kawi komadan tetin ko nga ko jen anwar so vice president la diengo. The 2018 peace agreement envisioned a unified leadership. Today that vision is dead. While 4 vice presidents stay silent, one man, Dr. Bolmel, is driving the government agenda, and his agenda is punishing the Nuer people. If South Sudan wants real peace, the leadership must reflect fairness, justice, and equal representation. The country cannot afford to be ruled by one man under the disguise of a 5-man presidency. South Sudan belongs to all its people, not just to Dr. Bolmel and those protecting him. Kume si dung Bolmel. Kume dung nene dial. Ano bu Bolmel banwar bakanak boga ke gunship use a chemical weapon against Nuer people. This is wrong. Civilians should be protected. Ne rekola civilian ne rekola jiwi de gang neka cha de neka. So this 5 vice president la dia na ngun tem re wike South Sudan ka talmulon kan lade. Goine mandan le rode. There's nothing new. Re wike South Sudan bala no bi mal ben keje. Ko da kama char kana ko intere ti jana wa gam na kana gonten konen tikaten. Jo me gore jen wo de nywa yekel. Anu nuari chana gwit ketin kon lat korodian. Taban de ngai jala kwer right now, but is doing nothing kanware. Ko te kele kirme yadi de kunware kukula nak. Naga nasser, naga fan gagatema, naga unity. Kajana jala nuar mitrei 5 vice president. Minek ma charge go to lo yieenä. Ci 4 chikdot. Rew kajang ramkel anga ramkel ji kotoria nyamne and then point taban jen jido de ko reng ma chate lo yieenä ka nyere ka doctor ma char me shaling de je me chalat ye sha jenen ajene yen doctor ma char che nyono jen go echa mal cha je yen ajeng yan doctor ma char ne leader can be jail ajen do be dan lad je but tele evident menyo do doctor ma char che do sha jalat jo me agenda na go de nyoga yekel mi jira ma jidit kan online tv channel please go no jen bi nyoga nas ko ken an ban yo je mu do dien betemal bye bye.